Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli u naš novi video. Danas sa vama delimo jedan preukusan recept za Nutella rolat. Možda ste i čuli već za njega, ali svejedno ja sam želela da podelim recept sa vama. Za sve koji nisu čuli za ovaj rolat. Rolat je od samo par sastojaka. Biće potrebno naravno Nutella, plazma 200 g, 4 kašike Nutelle za rolat. Biće potrebno margarin rastopljen i oko 3 kašičice i mleka po potrebi. Kako budem dodavala mleko, tako ću vam i reći koliko sam dodala na kraju, pošto uvek zavisi i od plazma keksa i od Nutelle, od svega. Tako da, hajde da krenemo. Prvo što ću da uradim jeste da ću ovdje dodati 3 kašičice margarina. Ovako. Potom ću dodati Nutellu. Ovaj kolač inače sam mnogo puta do sada pravila. Deca ga obožavaju. A i što je najvažnije, brzo se pravi. Sada ću malo promiješati. Ako želite možete odmah dodati mlijeka, ali ja ću ovako malo prvo da promiješam pa ću tek onda dodati mlijeko. Ovdje imamo otprilike 100 ml pa ću dodavati malo po malo. Najbolje bi bilo da vi to rukom sve lepo promešate. Mleka dodajete, odnosno kako da znate, ne smije da vam bude evo ovako kao što je sada. Mora da bude to malo kremastije. Za sad sam možda dodala 50 ml ukupno. Uvutit ću 500 ml slatke pavlake, ali neće vam biti toliko potrebno. Ja ću i da ukrasim također sa ovom slatkom pavlakom, ali ako vi želite s nečim drugim da ukrasite, dodajte manje slatke pavlake. Treba će vam za fil 4 kašike slatke pavlake. Tako da sad ću prvo da umutim pa vam se javljam. I evo sada kada sam ovu foliju ovako zalepila, preručit ću rolat, odnosno fil za rolat. Uzet ću i postaviti drugu foliju preko. I sa oklagijom ću razvući. Možete vidjeti kako je lepo testo, uopšte se ne lomi. Nemojte mnogo tako da razvučete. Sada ću vam ja i kad razvučem pokazati koje debljine treba da bude.
Evo ovako. Sad samo malo vi to oblikujte. Staviti 4 kašike šlaka. Da, umjesto slatke pavlake možete koristiti i šlag, ali kako god vi želite. I sada idem da oljuštim 2 banane i da stavim. Možda mi bude potrebna i 1 banana, vidjet ćemo sada. Samo ću odrezati ovo sa strane. I kada sam odrezala, potrudite se da ovako malo blago ispravite. Da, ovdje će mi biti potreban još jedan mali komadić. I to ću uzeti od druge banane, naravno. Otprilike 1,5. Sve zavisi kako razvučete rolat. Što ovako nekako. Kada smo to uradili, jednostavno sa ovom folijom ćemo da uvaljamo. Ovako, malo, vrlo blago, nemojte ništa jako pritiskati. Oblikujte. I ovako umotajte u ovu foliju. Kada ste umotali ovo, umotajte i krajeve. I nešto što je super kod ovog rolata jeste zato što ne morate dugo da čekate. Otprilike 1,5 sata do 2 u frižideru je sasvim dovoljno. Sada ću da stavim u frižider pa vam se javljam kada bude gotov. Jedva čekam. I evo, rolat nam je gotov. Sada ćemo uzeti da ga ukrasimo i u onaj ostatak šlaga dodat ćemo kašiku nutele da bi dobilo na boji. I evo, ovakva je boja, smeđe brown, i sada ćemo da dekorišemo ovo. Možete dekorisati kako god vi želite, pa ćete vidjeti na kraju kako smo to mi uradili. I evo, nakon što smo našarali ovo, odnosno rolat, i sjeći ćemo kolutove banane za dekoraciju. Ovako svaku ćemo preliti sa malo limunovog soka da ne bi potamnile. I evo, ovako bi izgledala naša dekoracija. Vi možete naravno po svom ukusu, nama se ovako sviđa i prelepa je. Tako da sada ćemo iseći i pokazati vam kako izgleda. Da vam napomenem, ako vam se video svidao, lajkujte, komentarišite i podijelite sa prijateljima, sve je besplatno. Možete se prijaviti tako što pritisnete na crveno dugme gdje piše subscribe ili prati. I eto, ako vam se svidao, znate što da uradite. Oduševit ćete se, 100%. Pozdrav!